Kuyintokoto lenkulu kakhulu namhlanje kuseni kusenguthule nanhlo lakho lelikhulukazi lelithi the daily prayer lita nemgcotha kaNkulunkulu lita with the anointed a man of God prophet ehlula amadimoni lokholela wena kanti ke angithi ke bonke labafisa ukuthi bathole umthandazo ukhona umprofeti ngalesithathu ekseni nga11 shaya kunombolo manje ubhalise umprofeti kaNkulunkulu khona phephethe ngiyacela uvusele naba babukeli emakhaya uphinze siphe nesihloko sanamhlanje. Thank you very much, my brother. Thank you very much, Brother Moloi. Egameni lika Jesu Christ, what an honor to be part of this wonderful program. Egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Mbukeli ekhaya sihlobo sami la khona umprofeti wakho lo ngifela amadimoni. Ngitsina sekuseni angene ngelive lemandla egameni lika Jesu Christ ethi kwesihloko esikhulu kakhulu lesimqoka kakhulu lesithi breaking stubborn foundational altars egameni lika Jesu ngoba sisaphila sisakhula still in the need where there are stubborn foundational altars egameni lenkosi noma sitalwa nje sitalelwe emakhala khona kunetinsika noma kunetindumba khona emagama ethu abitwa khona avalwa khona egameni lenkosi so letindumba leto mhlawumbe takhiwa bokhokho omkhulu bethu takhiwa ngabogogo bethu labakade bafa egameni lika Jesu Christ waseNazaretha uthi kulomnye lapha ekhaya ingabe yini lama foundational altars la khuluma ngawo umprofeti asengikuphendule egameni lenkosi. When I'm talking about a foundational altar, I'm talking about the spiritual platform or a covenant established by ancestors consciously or unconsciously that influences a family or an individual's life negatively egameni lika Jesu Christ. Ngithi ke manje mangikhuluma ngama foundational altars ngikhuluma nganetindo letentiwa ngabokhokho omkhulu bethu masidalwa kito egameni lenkosi labanye sebafa nekufa kepha letinto leti tiyakhona ukuthi ti influence impilo yethu the negative egameni lika Jesu Christ. Ubathe uyezama kwenta tinto atiphumeleli, ubathe ufuna umsebenzi awutholi umsebenzi, ubathe ufuna umshado awutholi umshado, ubathe nje wenta konke kuhle lokulungako empilweni yakho yini indzaba. There are stubborn foundational altars that are controlling your life egameni lika Jesu Christ. Kepha noma kunjalo angisho ngithi like those foundational altars they are defeatable egameni lenkosi. They are defeatable. Moloi my brother ngifundele live la uNkulunkulu la egameni lika Jesu Christ encwadini yeTikhulu chapter number 6 verse number 25 egameni lenkosi. Tikhulu chapter 6 verse number 25 kufunzeka kanjena ngabona lobo busuku simakade wakhuluma kuGideon wathi thatha inkunzi yesibili emhlambini wetinkomo teyihlo akube ngileyo leneminyaka lesikhombisa budzala. Thank you Jesus. Bidita lilati leyihlo labhali ujube insika ya Ashera eceleni kwalo. Thank you Jesus. Thank you Jesus Christ. Amen. Right, siyabonga kakhulu my brother ngelive la uNkulunkulu enemandla nakangaka egameni lika Jesu Christ. Lapha uNkulunkulu leBhayibheli lithi besambitile Gideon ukuthi abe nqebe yakhe aqale uresume ema-duties akhe egameni lenkosi aqale uku-execute umsebenzi uNkulunkulu lamnikete wona. leBhayibheli uNkulunkulu lithi lapha abengekakhona eqala kusebenza Gideon kunama-altars ababewakhe egameni lika Jesu Kristu. So now sithola ukuthi lapha babewa Gideon abenema-altars ebumnyama labe awakhile bobhali egameni lika Jesu Kristu. So now uNkulunkulu bitha Gideon egameni lenkosi uthi Gideon qhawela msengubetile utawuqala umsebenzi nakubitela kuwo egameni lenkosi. Kepha ngeke ukhone ukuthi wende umsebenzi ngikubitele wona kepha ibe i-foundation yakho inema-altars ebumnyama egameni lika Jesu Kristu. Babewakho ngasemuva bekenta ema-altars noma bekenta imihlatshelo noma bekenta ama-rituals entilabhali egameni lenkosi. Uthi kuze uqale manje wende umsebenzi wakho kudinga ukuthi u-invite my presence egameni lenkosi kufamily yakho. Ufuna ukuthi u-invite my angels kufamily yakho egameni lenkosi. Kanjani ke manje uthi hamba uyobhidlita lama-altars lakhiwa ngibabe wakho wawakhela bhali egameni lenkosi. Angisho sihlobo sami ekhaya ngithi kunema-altars lakhiwa bomkhulu bakho basemuva ebasula ayakulandzela ahluphekisa impilo yakho, ayakulandzela ahluphekisa bantu bakho, ayakulandzela ahluphekisa umndeni wakho. Ngosiyami sowuthandazile akwenteki lutho sohambe bafundisi abakusita kani ngalutho egameni lika Jesu Kristu. Sowuhambe
letinyanga ke lomphana ngishangoma uthi hambile kepha sola usidakali ekhaya kaJesu Kristu yini indzaba sihlobo sabekhaya lama altars lakhiwa ngibabe wakho ayakulandzela nama-spirits lawa they are stubborn egameni kaJesu awalaleli egameni kaJesu uyadibuta ukuthi ingabe ngithakathwe ngibani angikutshela indzaba awukathakathwa kepha kunema-foundational altars lakhona empilweni yakho lakulandzelako lavimbela umthandazo wakho kuthwende umsebenzi empilweni yakho egameni kaJesu Kristu lavimbela i-change empilweni yakho uyafuna kushada kepha usakushadeni ukala lo uyakwana ubaba ligala yaphunyuka uthola umsebenzi uyaqoshwa egameni kaJesu Kristu wakha umuthi awupheli egameni uyadibuta nkonakanephi ngama-foundational altars empilweni yakho ayakulandzela egameni kaJesu Kristu ngimaphi ke ma-signs wakuthi you are dealing with the foundational altars egameni kaJesu Kristu lapha lama signs lama recurring dreams noma lamaphupho lawa lathi phinzako ubhuthe into yinye but lefana nako lapho ubhuthe inyoka nakusasa ubhutha inyoka egameni kaJesu Kristu lapho uphinda ubhuthe impilo yakhe ibiyele emuva kwenze ngathi so waqeda kathene esikolweni ubhiza uphupha ngesikolo ubhutha useklasini uka grade 2 kade wasiceda isikolo uyabona ukuthi lapha umoya we delay lo le mpilo ibuyiselwa emuva uyathola ukuthi hayikhona kunama spirits lakhona la ema spirits delay those are foundational altars egameni kaJesu Kristu waseNazaretha osiyami ngithi lapha ekhaya la ukhona ungesabi ayabreakeka another sign of a foundational altars repeated failure at the edge of your breakthrough egameni kaJesu Kristu masota uphumelele masosinaku sekuyakhanya phambili kuvele kuhihlike egameni lenkosi mawusenda ushada ivele ikwale indoda egameni mawusina ngumsebenzi sengiyawubamba ngiyawuthola uva sister ushayela bangaphinzi bakushayele egameni lenkosi osiyapha khona lapho ngithi inkosi angisho ukuthi lawo ngema signs lawo ema foundational altars egameni kaJesu Kristu waseNazaretha kungaphindwa ama signs kube ngama family wide patterns of destruction or limitations egameni kaJesu Kristu kuyathiwa ukuthi ekhaya kini namake wafa hlupheka lawo utafa uhlupheka egameni lenkosi ekhaya kini kude washaka lawo utafa ungashaki egameni kaJesu ekhaya kini kude lokwasebenza o driver imoto nawo utaze uthi na bicycle uyadibuta usikwendekeni those are foundational altars landzela impilo yakho egameni kaJesu Kristu waseNazaretha uthi uNkulunkulu Gideon hamba Gideon udzilide noma ubhidlite ema altar lakhiwa nguyihlo akhela ba prophet bakabhali uzothi ukhona executor ema duties in other words lama altars lawa ayadelaya isuccess yakho lama altars la kunedinto noma ukhona denta angakabhidliki egameni lenkosi the business ikhona the business ifundzele the business uyayati egameni lenkosi but ngoukhona uyiqala ibusiness ihambe kahle until ubhidlike nawo ama altars egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ngabe kadze wenza kepha ngoba ekhayini kwafungwa kwathiwa balakha abantwana abasoze benza bayawusebenzela yini ngiyambona mantindane njengemihlatshelo egameni lenkosi udinga ukuthi ubhidlitwe ama altars empilweni yakho egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ngithi how can you break this foundational altars egameni lenkosi mola if you don't mind my brother can ufuze incwadi yeJeremiah chapter 33 verse number 3 egameni kaJesu Kristu in order for you to break these altars you must have a revelation egameni kaJesu Kristu Jeremiah 33 verse number 3 egameni lenkosi Jeremiah 3 verse number 3 let's see 33 verse number 3 oh 33 33 verse number 3 all right prophet thank you Jesus Christ how to break those altars yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord yes ngibite ngitaphendvula yes Lord ngikutshele tintfo letinkulu naletingaphenyeki wena longadala in order for you ukuthi ukhona ukuthi ubreak this foundational altars kufuna ukuthi qala wathi lokho ukuthi they are foundational altars
altars empilweni yakho and mase watile wathi ukuthi asukaphi akhiwa ngibani egameni lenkosi in order for you ukuthi bese yasukuma uyambreak ufuna wandle ukuthi akhona abantu abalapha ekhaya nabakhona baphilako abathi ukuthi the reason bahlupheka kanje is because of their forefathers because umkhulu wakho wafa anema altar so in order for you ukuthi manje uqale uthule wa breaker uzaqala uwa discover egameni lenkosi kwesibili yi repentance egameni likaJesu Kristu kwenzeka bese seyaphenduka egameni likaJesu Kristu ubese soyakhona ukuthi ume la mkhathini ngoba kunale ma altars lakhiwa ngihlo wakho sekunempilo yakho ngala ufuna ume la mkhathini between the altars and your life egameni lenkosi bese uyathuba uyanqamula manje this is spirit that from a bloodline so from your family uyanqamula egameni lenkosi ngemphendula usuke wanqamula egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Another point mawufuna kwanqamula you must engage in a spiritual warfare egameni likaJesu Kristu. 2 Corinthians moloyi chapter number 10 verse number 4 egameni likaJesu Kristu awumfunze my brother egameni lenkosi awumfunze egameni lenkosi chapter 4 chapter 10 verse number 4 yes 2 Corinthians chapter number 10 verse number 4 egameni likaJesu Kristu lithi tikhali lesilwa ngato akusito telive. Oh yes Lord, yes Lord. Kodwa tikhali taNkulunkulu letinamandla ekubhidlita tinqaba. Yes Lord. Tiqitse tinkhulumo. Yes. Letingenamsebenzi. In order to break a foundational altars, you must know the weapons that are relevant to the battle that you are going to. Egameni lenkosi in order to break all those foundational altars. Ufuna bese soyahloma tonke tikhali. uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha waphila ngithi ke in order for you to break these altars you must raise a godly altar. Lenkosi ngoba babe wakhuleka ke altar lemadimoni wena bese uyalibhida le altar lemadimoni bese sowakha ni altar manje la uNkulunkulu egameni lenkosi la utamdumisa khona utabe sekuvuleka tinto uvuleka iminyango uqhakatha tinto amuthela indzaba wena usisehluleki kepha nje ngama altars lakhiwa ekhaya kini ngasemuva udzinga manje ukuthi wathi ukuthi kunema altars nodzinga ukuthi wa break egameni likaJesu Kristu uthi yaGideon ngugqobile kepha ngikhona ukuthi ngikunike umsebenzi wami kube nama altars lakhiwa ngihlo egameni ukuthi hamba uwabhidlite bese wakha ialtar lami uzophela ungisebentele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ungene ekhaya mhlawumbe sowuvile mhlawumbe futhi uyathi mhlawumbe ubonile ukuthi akhona ama altars sukuma phasi uye kuba prophet bakusite bakukhanyisele impilo yakho ukwathi kusitakala egameni likaJesu Kristu kudzilite ama altars abomnyama angikhuleke nawo egameni likaJesu Kristu nawo umbukeli egameni likaJesu Kristu nalamuhla ekseni egameni likaJesu Kristu akhona ama altars ama delays impilo yakhe akaphumeleli kude lokuhamba kahle kepha lasizeka ukuthi sekunjalo but undefeatable egameni lenkosi namhla ngiphakamisa igama lakho ngiphakamisa ingadi yakho ukuthi ayathilika ngegama likaJesu Kristu mongcwele busisa nangumbukele ekhaya umphakamise nasekwathini wena uyawendela kuhle nekudunyiswa kwegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Amen and amen. Sasabusiseka namhlanje ekseni prophecy livile mandla lakhona siqinjela ngema altari prophet labanye banikelwa bangathi labanye bayathi kodwa ke na ingcinamba abantu abaphumele esikhuluma nje manje lababukelako labanye bakhona sebafuna give up ngoba yonke into la indaba iphumelele shado yabhidlika uthi bangithembisa kuphumelele uyaqoshwa emsebenzini altar lemile kodwa uthi prophet kaNkulunkulu ukhona utawukhulula mina ngicela ukuthi bonke labafuna ukuthi lakushida umprofeti uyakuba sukuma ngalesithathu nga11 ekseni nangemgcibelo nga11 ekseni uma ungasebenzi umsebenzise lo lesithathu kanti ke nangabe ke ofile ngemgcibelo wodwa otocela umthandazo akukhulekise ngithi ke uphatha ke umnikelo wakho longa 150 emalangeni ude kumprofeti ade ukuthandazisa ngoba yena uNkulunkulu uyamphendula tinombolo ngito tibonako la ku screen sakho disebenzise tinombolo tivelako njengamanje ushaye ubhalise prophet ngiyacela ukuthi sivalelise naba babukeli emakhaya sitobo sami ekhaya. Thank you very much my brother Moloyi egameni lenkosi kube indlo lenkulu ke ukuthi ngihlalisane nawe nalamuhla ehlelweni elikhulu kakhulu elithi the daily bread
bethu egameni lika Jesu Kristu. Ngithi-ke ngithemba sina utawubusiseka kakhulu lapha ekhaya kusathi ema-altars ebumnyama bangathi uNkulunkulu sezulwini angakuphatha ngesakhe sandla nesinemusa egameni lika Jesu Kristu. Umthando kaNkulunkulu akube sethi kwakho. May God bless you ekhaya ngikuthanda sakufa. Bye-bye. Yeah, athi umprofeti yena akakubona when he sees When your I see your face, I shall prophesy. And once I prophesy, your deliverance is a showcase. Goodbye, Sihlobo sami.